siphinde sabuya futhi kwindofa futhi TV sizonibikela ngendaba ezinhle ezenzeka kwi-album Khuzani Inhlanhla Eza Nebhadi 21 November 2025 ayaphuma ngalolo suku lelo album la bathi album Khuzani lapha ku Spotify isahleli number 11 kuma weekly album chart kodwa ivikini lesi-7 lesikhombisa ibe isishaya u-687,000 wama-streams laphana-ke kubani ku-Spotify. Lokho okwenza ukuthi yena akwazi ukuthi adlule kunumber or ku-9 million wama streams kubani ku-Spotify. Kodwa-ke bathi lokho okwenzeke ey'nsukwini eziwu-44 okuyi-milestone bathi umaskandi wesibili ukuthi i-album yakhe idlule ngesivinini ku-9 million njengamanje-ke isidlule ku-9 million album kaKhuzani laphana ku-Spotify. Abantu I'm sure bayakuzwa lokho ayikapheli-ke i-2 months ilokho abantu kumele kubeke ekhanda. Uma sibheka i-summary ukuthi ihamba kanjani i-album kaKhuzani laphana Inhlanhla Eza Nebhadi ku-YouTube isiyonke album ingoma ziwu-20 isihlanganise u-17.3 million views ku-Spotify isihlanganise 9.5 million streams. Uma uhlanganisa uSpotify no-YouTube uthola ku-26.8 million streams uma sekukonke ukuze-ke ishaye golide i-album kaKhuzani sishoda ngo-3.162 million. Leyo namba le incane bafowethu izo-achieve before kuphela inyanga. Ngiyabona indlela abantu abazimisela ngayo ukuthi na bayazi into abayenzayo. Uma sithi siyaqhubeka siyobheka nje amaculo ase-achieve ama-gold plug laphana nasazo-achieve ama-gold plug la ama-streams ahlanganise nama-views awabalwa amanye ama-digital platform onjengo-Shazam, njengo-Deezer, Amazon, bani kuma-iTunes sibala nje Spotify no-YouTube. Uma sibheka lapha ingoma ithi umanekenikane uma uhlanganisa from YouTube no-Spotify ikupha 3.7 million ama-streams isikwi-gold status already. Jola naye nama uyihlanganisa lapho ikunikeza 3.2 million sikwi-gold status already ethi qwa kahle nayo Spotify plus YouTube ikunika u-2.5 million ikunikeza i-gold plug zo-3 lezo ngoma lezo sezi-achievile leyo nto leyo. Izinto kaKhuzani kaDlamleze kaBaba Mpungose kumele ziye isendleleni. Ingoma-ke ewunumber 4 ezamayo ukuthi isondele lapho into zama-gold plug ubani ethi ngasinza okuhlanye iyasondela ngenza ukuthi ishoda-ke ngo-580,000 wama-views or streams ukuthi yena ifike ku-2.4 million iselapha ku-1.8 million leyo ngoma leyo. Indaba-ke injalo-ke iyona update le kaKhuzani Inhlanhla Eza Nebhadi-ke. Uma sithola enye bafowethu phinde sibuye into eyenza ukuthi la mavidiyo lokho evela now and again ukuthi bafowethu laphana nenza kakhulu especially entweni kaKhuzani nenza kakhulu ngempela afuna ukunikhohlisa nalikhuphula izinga and album isiyohlanganisa u-20 million laphana ku-YouTube. Into engakaze ngiyibone leyo. Ngiyazi ukuthi abantu bayodlala umculo kaKhuzani but 20 million ku-YouTube within 2 months kuzobe kuyi-record elisha lelo. Abantu beqhubeke bengapheli amandla beqhubeke bephushe benze kahle kakhulu. Thina ngapha sizokusenza sure ukuthi masithola ithuba siyeza sizonvezela silethe izinto ezinhle ezenzeka uKhuzani ngoba ngiyazi abantu abaningi baye befisa ukuthi hawu engabe sikuphi album iyona-ke update le. Abantu behlala ikholela kwindofa futhi TV concern lethela indaba lezi noma ngasiphi isikhathi noma ngaluphi usuku it doesn't matter. Thina nje senza nje umsebenzi ukuthi yena sinivezele ukuthi okuhle akwenza uKhuzani njengomuntu abangawuveza umsebenzi wakhe ngeke uthole lo msebenzi kwenye channel. Akekho umuntu okulethela-ke ama-details akanje ngoKhuzani ukuthi yena umsebenzi wakhe usukuphi. Iyona channel kuphela le eyenza iqiniso ukuthi uKhuzani into zakhe zikhulunywe zibekwe ngendlela kuyona yona. Abangafuni ukwenza lokho akunankinga thina sizokwenza lokho ngoba siyayazi indlela indima edlalwa uKhuzani endimeni kamaskandi. Lokho sikwenza nje abantu abathanda umsebenzi wakhe aba-appreciate abahlala beyibuza ukuthi ngabe usekuphi ngomsebenzi wakhe. Iwona-ke lokho umsebenzi wakhe. Once again sithi ukusummarize ku-YouTube sishaye 17.3 million ku-Spotify sishaye 9.5 million mawuhlanganisa u-26.8 million kusele 3.1 million ukuze ishaye inike i-gold plug. Amaculo aseyashayile ama-gold plug laphana umanekenikana ijolana iqoka kahle elandelayo engahle ishayeke i-gold plug ezisingile ey'nsukwini ey'landelayo iyona ethi ngasinza okuhlaya. Ngisahle ngazo sodibana kuzayo sesiyokhuluma khona la kwindofa yaSoweto TV.